kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa Balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, kapim lang matitinimplam ising bakay. Agtimpla ka mo't iti kapim Kabang ilam day ta. Saan ka matabaldado kat? Na, apay na pulot ti ulom kat bigbigat. Di mon saludsudan, no apay. Awan mat amo kabasol ko bakit? No agkapi ka, agtimpla kan. Saan akum kumporme ti lawlawatam dita? Apay nga na pulot ti ulom. Ibagam ngamin ano apay, tapno amok mat. Ay agsardang ka, si ka Orlando. Saan asyak ti kasta-kasta Jak amokin ka bakit? Pumanaw ka iti sangwanak, tamas asarak iti panagrupropam. Alawanan, pumanaw akon. Di ka nga ruda nagungungot ni kababain ka nagiti karuba. Sika magayam, Orlando anak ka. Nakaumay ka mat. Adaman kayat ka saludsudan ka na kayo na. Anya day ta anak ka. Kastoy ngamin, kalat nga agungungat ni bakat ko itay. Naklatak ta awan mat amok abasol ko. Di ka pa'y nairwa maya. Ang mga no red tide na. Saan matasigo na kastya na nang? No awan ti ambom abasol mau. Anya kumangay ti pagdanagam anak ka. Sa anak namin na nairwa makastya ni bakat ko na nang. Maikawa klaeng, ta sa anak mo't nga itim-timpla ni ti kapit. Saludsudam no anya ti parikot anak ko. Di namat nga rot ibaga. Ano sa makulitan ta isulaang ti makasungbat iti saludsud mo anak ko. Sabi no ti papanam ising anak kao. Iti ayan ti kumarik tatang. Nagapa kayo ka day kanila kay mau. Marurudak iti dayjay nga Orlando tatang. At ti basol ni Orlando aya. Basta, Ibagam ta mga nada maitulong kao. awan ti may tulong yo iti parikot ko ita tatang. Maalapay mat siguro iti nasaya ta saritaan. No agawid dayjay nga Orlando. Ibagayo alabaan na mat dagiti kawus na. Anya, Agkanya-kanya kami itan tatang. ay sana nasaya at ti kasta kapanunutam ising anak kao. Sige, mapana kong tatang. Tibilin ko Di yo liplipatan nga ibaga ka ni Orlando. Ay, nawaw. Nakaumay ka man, Mari Iseng? Mabalin ti maki-standby dito'y ayan mo, Mari Puring. Di ko nam kanya kat aglaba ka ita, Maray. Kumaa, si madutak iti nakitak, Mari. Ha? Ada nga nakitak iti Facebook itay, Mari. Anya day ta nakita, Mari Iseng? Ladawan da Orlando kanti ex na, Mari. Ah, si kakit dimot, Mari. Kita man ti ibagbaga, Mari. Aday ta ni Mari. Kita Nag-sweet da, saan ka di? Ah, aywan nga agpaiso, Mari. Nag-sweet da iti day ta ladawan. Agsilselo sak, Mari. Agoy ka. 8 years ago ko na namat, Mari. Uray pa'y 10 years day ta, Mari. Agselo saklat ta. Ay awan mo, Mari Iseng. Sa dinutayan ni ising tatang, jakmat makita di balay. Napanit kayan ti kumari na. Aging gaita kat saan pa'y matanagawain. Nasakit siguro tinakam na kanyak tatang.
Madamag kuman, anak ka. Nakaday ti saan nyo anang kinaawatan na iti asawam? Awan mo't yamok tatang. Mayat kami matitikalman. Matlagayam. Anyagay nga ta ti pagpupungtutan na. Itayag sa palangan ng rugi day tatatang. Mas dawak, takilat nga agung-ungat iti nakariingak. Kat awan mat amok kamasol ko. Ay, babae at talaga. Awan ka di tinadakamat na kada kayo, tatang? Awan ba't isungbat na hindi nagsalunsudak, anak ka? Ngala, bayan tayo pa yung tatang. Adala siguro na dagsen na pagdaldalanan na asaan na amay baga. Nasayat may, tanagawit kan, ising anak ka. Kaya't kunti agi na tatang. Ay nawaw, mangantayo pa'y ha? Nagluto nila kay mo itinaimas asidaan tayaw. Sa anak ang mabisin. Alya nga menti pagpupuntutam ay anak ka. Basta, nagipanganak ko ni iti ayan damari po ring itay. Makan kayo kit di matang. No adda parikot mo, pagsaritaan nyo anasayaat kan Orlando. Sana kastakan lahat-latan nga unget ka. Marurudak nga ron, tatang. Anya ti makagapaw. Ibagam tapno amumat ni Orlando ti aramidan na. Apay ngay bakit? Inruar mo matipungan kan ulas ka. Manipo dita, iti salas ti pagturugam. Si kakit di mat bakit? Ada ka di pa'y masapul mo, tairwar kon? Saan kumamat na kasta? Bakit? Sa anak ang makaturog iti salas no ko Parikot mo daytan. Ay nawaw, anya kalakit din bakit? No awanan ti ibagam, pumanaw ka ni ti sangwanak. Apay, aya kasta ka. Awan mo't amo ka nagapaan ta. Di takan, kaya't kuntyagin na na. Please mo't bakit? Sa anak laki di ang makaturog no kasta. Apay nga dapay laang iti basket dagiti bado ni Orlando, tatang. Inayon mo na labaan, anak ko. Saan ka di nga imbagak kada kayo nga agkanya-kanya kami pay laang, tatang? Isumad lang ang laba ka. Badok lang ti labaak, tatang. Ay nawaw, lukas talakit ya kanayaw ang mga nusinaan na kati asawam. Di sinaanak lang. Uray pa'y agsubli iti ex-girlfriend na. Awan ti bibiyang ko, tatang. Anya ti kunam? Uray makisinublan dayjay nga Orlando iti ex na, tatang. Awan na sakit abakrang ko. Intulkuan, sinaan na ka na talaga. Kumusta kan, Mari Iseng? Kastoy lata, mari po ring. Di mo iba ka ngaging gaita kat agselselos kapay lang itinakitam aladawan, Mare. Uray asino matamare. Agselos no kasjay ti makita na. Nabayag mo tanday jay, Mare. Ay na, kasla kayat ko tiyag sangit, mare. Nay, madi Mare Iseng. Nasakit launay tirik nak, mare. Apay ngamin nga agselos ka, kat nabayag mo't nga rudan day jay, Mare. 8 years ago day jayan, Mare. Uray 8 years ago dayjay aladawan. Masaksak kita naklata, mare. Anya ko matipagsakitan tinakam mo, kat si kamatiin kalay sa ni pari Orlando, Mare. Sa maysa, account mo ti ex nila kay mo tinangkitam itiladawan nga ibagbagam. Apay nga minadida idilit kat nabayagan a panawon dayjay. Sa maysa, saan kayo pa'y nga agam-am mo ka ni Orlando idi na ipus dayjay aladawan, Mare. Pagsarita taman, Orlando. May papanitan niya tatang. Mamitay awan ka. Nadakamat ni ising kanyak. Kanya na tatang. Ti ko na itay kat uray subyam ka no ti ex mo. Ex? Asino ka nga ex tatang? Awan nadakamat na anagan. Miso siguro ti makagapo no apay na pudot ti ulo na ken ka. Awan mat katetex ko nga ex ko tatang.
Amo pa'y anak ka. Nakmet amaw no apayakas jay tinaibaga na itay agsapa. Ang amom tuman anak ka. Isay, anak ka. Nakaring ka kadipay. Apay ka di tatang. At ako makayat ko ngay bagakan ka anak ka. Anya ti ibagam tatang. Kasi nila kay mo iti salas. Ay nawaw, apay amaasyan kayo kan kuana tatang. Malamlamen iti salas. Deserve na day tatang. Ayun, ay kananak ka. Di mo uraya na maupay nila kay Mau. Manungal dawan iti salas ti pagturturugan na. At naglawa mo ito silidyaw. Basta, jak kayat amaturog ni Orlando iti silid mi tatang. Kumusta kayo ngayon iti asawam Orlando anak ko? Saan kami pa'y ngarod nga okay na nang? Ay nawaw, saan kay amaawatan? Jak pa'y ngamin nakasarsaritan ni bakit mo kahit. Jak ngarod ammo no niya ti aramidak na nang. Di namat ngarod ibaga no niya ti parikot. Sa anak mo ta mamad daw. Kasta talaga nagiti babae anak ko. Ada siguro tinakita na dita, di na nagustuhan, iso kasta. Di namat ngarod ibaga no apay. Tap na amok kumamat ti aramidak. Ay wumlata anak ko. Maayayon to ka day. Sa pala kumaan na nang. Sigurado day ta anak ko. Gagangay iti babae. Narigat ti kastoy na nang. Kalat nga agungungat at mat ammo no niya ti makagapo. Ano samlat ta anak ko? Tinapatag kat saan nakaakab-kabilan. Kan isuksukat. Ammo ko na nang. Mapanak itayan ni Mari Puring. Amangan no adanadakdakamat ni bakit ko kinkwana. Mabalin ka ritag sa lutsod, Mari Puring. Nasaya at mat na panunot mo tiin may pare Orlando. Adda kumamat kayat kung ibagakin ka. Saan ka mat ngamin amaranranaan? Anya ti ibaga, Mare. Si Kapay ati umuna. Anya ti kunam asaludsudam pare. Kastoy ngamin, Mare. Apanak ni bakit ka ajak mat ammo ti makagapo. Saludsudag ko man, no? Danadakdakamat na ken ka, Mare. Ah, day tamat lang ti kunak nga ibagakin ka pare. Ay nawaw, naimbaglagan nadakamat na ken ka, Mare. Ala, ibagamon no niya ti parikot na. Tapno amok ti aramidag. Dumngag ka na imbag tarugyak da ang istorya pare. Kastoy ngamen pare Orlando. Nakita na kano ti picture yo iti ex mo iti Facebook. Picture? Jay man in post ti ex mo aladawan yo 8 years ago pare. Ladawan, 8 years ago ko na, Mare. Wen, isaw ti pagsilsilusan na. Ay nawaw, nabayagan na jay, Mare. Isumat ti kunak pare. Masaksaktan latta ka no. Sa may sa, doon ni Rose nga ex ko tidakdakamatan na. Nabayagan na jay aladawan. Diyak lang amoy tidadya nga ex ko. No apay di na pala indilit. Sana siguro na ma-open ti Facebook na. Nalabit akasta pare. Sa may sa, saan ko pa nga amo ni ising ide, Mare? Day tapay ti maysa pare. Saan kayo pa yung agam-am mo idiin post na ex mo day di aladawan yo? Pagsilusan nakit din. Ay nawaw, an-anwam na kita asabong, Orlando anak ka. Ammo ko tatang. Ammo ko no apayakas jay ni bagat ka. Alya ka na ti makagapaw. Pagsilsilusan na kano ti ex ko. 8 years ago tatang. Nakita na ngamin tiladawan mi iti Facebook. Ana i-post 8 years ago matlang. Ano 8 years ago? Saan kayo pa nga agam amoy day? Sana talaga tatang. Kano 6 years mi pa lang iti anak yaw. Ay, una yan na dyan nga isay. Ladawan lagayam ti makagapaw. Huwag nga ro tatang.
Makaisumak nga ron, itay agis istorya ni Mari Puring. Kunaklakit din no anya ti makagapaw. Una yan, ay taladawan, 8 years ago. Muli nga ron, tatang. Naapay mo ngamin, nasaan pa nga indilit ti ex ko. Isupay kit din ti pagapapaan me. Mala, anusam nga ay aywan ni bakit mau. Simple lagayam ti pagsaksakitan tinakam na. Lalakalaan nga masulbar na ita, anak ko. Bakit? Sabong parakan ka? An-anwag ko madagita asabong Orlando. Saan mat ang makanday ta? Sorry nga minan, bakit? Diyak amo ada di kaya maladawan ti pagsaksakitan tinakam mo. Asino ti saan ang masaktan mo kas jay laang? Amom, bakit? Saan asyak tinakaigam iti daya nga account ti ex ko? Diyak nga rod amo na apaya di na pala i-delete na iti aladawan. Di ba ka makit di? Kay kayat mo mat? Di ka ka rin agselos, bakit? 8 years ago na iti aladawan. Saan ka paimot nga am-amo iti? Sa may sa awan pagdanagam, tas si kalang ti babae iti biyag ko ita. Pudno? Uwan bakit? Iso nga ro da si kati enkalaysak, ta si kati ay ayatag. Aging ka ita, si kalat ti ipit-pitit ti puso. Ala, wanan. Mabalin mo ti maturog iti silid ta. Ay nawaw, agyaman naklaunay bakit? Ay ayatin ka unay-unay, ising bakit? Ay, nawaw! Normal laeng iti may sa relasyon ti panagselos. Kat kas agasawa, rumbang laeng apagsaritaan yu anasayaat. Iti kasta, kat saanan adumakal ti isyu, kat masulbar adagos ti parikot iti nagbaatan yu. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adaman ti saludsudak kan ka manang Juliet. Hanya dahit na Vivian ading ko. Mano ka di ayat ti tawin ni Lovely a kalugaran tayo manang. Ading mo laang dayjay iti mano abulan. Apay ka de? Kastamot lang tinakuna ni nanang kanya. Apay nga rod ala sa ludsud mo. Nakitak namin ti impose na iti Facebook manang. Aywan, birthday na ita. Ngam 25 na kanulaang mag. Anya, kasano ko maa 25 na? Kat no 28 mo matan, Vivian ading ko. Kita ti post na manang. Na, una yun dahi tao. Agulbud pa yan, iti social media. Ag-commentak mamat iti post day jay alable. Anya nga ti i-comment mo manang Juliet. Happy 28th birthday. Ay nawaw, ang mga nuguraan na ka manang. Saan mat siguro? Ang awag laang man. Inton kwan, dakes kanto iti imatang na. Ang awag laang, kunak lang arudan. Uray pay, kasano no sakitin na ti ibagam, kat 25 na laang kanungarod. Ay saan anasaya ti agulbudan niya? Iti anya ko maaga po nga ibagana at 25, kat 28 na matan. Feeling ubing nga ron iti social media. Papansin na talaga day ama ng Juliet. Nay, apa yan Lovely anak? Nag-comment pa lang iti post ko. Ay nawaw. Ano ting kumit na ya?
Happy 28th birthday! Kunanakit din. Anya ko pati pagsakitan tinakam mo. Kaya nasayamat ti comment na iti post mo. Basta, Jack maguston ti kasya a comment na, tatang. Si kakigima anak ko. Nagsimpya na ba? Ay, sana simple day jay, tatang. Ado dagiti followers ko ang makabasbasa iti comment na. Ibagam kin ko na ata itilit na. Indilit ko na. Sigurado ak nga adun tinakabasa iti day jay, tatang. Ay, marurudak iti day jay tao. Ne, indilit mo nilabli ti comment ko iti post na. Kunak tumot ngamin kan kamanang Juliet. Feeling ubing nga talaga. Siyak tupay. Proud aklat namot Uray danda ni agtrenta akmatan. Kasta ati mayat. Saan kat aday ta agulbod ka? Tapno laang agrup-rupa ka nga ubing iti social media. Amin tayo matlaang kat bumakat. Iti anya pa lang agapong agulbod tayo ngay. Saan tay nga amo no anyamot ti kapanunutan day ta lovely manang. Agasaman? Tinawon nga ag birthday nga basaan matan amanayunan ti tawon na. Talo at tawon sa matan at 25 na. Si kakit di mat manang Juliet. Puno mat bibyan. Luk-lukon lang nilabli ti mismo abagina. Si kamat gayam ti lumabas iti paraangan mi Albert ading ko. Sa dino nga iti papanam. Apana kita enda kasinsin lovely, marang Juliet? Apa ijay? Kasangay na ngamin ita mana. Unag paiso. Ay, mano gaminan ti tawan ni Lovely akasinsin mo? 28 na naman na. Kunak tumay. Ay nawa, apa yung sa reaction mo, marang Juliet? When tati ko na iti Facebook post na ka 25 na kanupay laang. Saan 28 na? No kasta, talaga ahusto laang ti bilang ko. Mabalintag sa Luzon, Uncle Tonyong. Anya ti saludsod Albert kanakan. Manungaminan ti tawan ni kasinsin lovely tanggal. 28 na na. 25 ka no, matimpos na tawan na iti Facebook, Uncle. 28 na kanakan. Wano, ibain na lang siguro ti hustong edad na iso kasjay. Kasaritak naman ti kasinsin mo. May papaniti na itabanag. Sana Uncle. Ang mga panunutin na bibiyangan tayo ti biyag na. Nasaludsod ko lang. Tandamot ti nagsaludsod kanyak. Napod no 25 timpos na. Nalawag ang agulbod. Saan anasaya ate agulbod anya? Dukas na, nakasaritam ni Albert akasinsin ni Lovely manang Juliet. Wan. Anya ngay timbaga na. Siyempre, gusto ti bilang ta. 28 ni Lovely ita. Saan at 25? Amo manang, sigurado nasakit tinakam day a Lovely kan ka. Bayam nag-react tayo lang. Ba't itinakita tayo nga in-post na? Saan ba't nasaya taluklukon na ti pada na tao? Di na siguro kaya ti bumakit Iso asaan amanay na yunan ti tawon na. Feeling ubing iti social media. Sanda tayo mapabasa iti kastoy a reaksyon tayo. Tamadlaw mga gululbon. When matkit di Sigurado ak asaan lang adata tinakadlaw iti dayta. Adamot na ang dagiti daddo maakalugaran tayo amas daaw. No apay at 25 ti imbaga na atawon na manang. Ngamjak moten mabirukan ti comment da. Ang mga no indilit adagos ni Lovely. Isuplik man to binulod ko aplang ka na yaw. Juliet. Agyaman naklaw na yata tatunyong. Saktirong pangagyamang kang ka. Ayun kaya. At to'y tipasit amakan. Naimbaglaan nga dati, maramanan nyo din saganan nila Blady kasangay na. Ay na, agyaman naklaw na yata ta. Aywan gayam. Manungaminan ti tawon ni Lovely ita, tata? Ay na wow, 28 na na. Kunak tumay. Apay ba na sa lutsod mo? Nakuna na ba ngamin at 25 na laang, tata?
Kaya 28 na. Ang katawanan na lang magkinibibya na kasinsin mo. 28 na gaya mo. Noon niya nga tati makagapo, masapul nga agulbon iti social media. Agtugaw ka ba? Tagsarita ta, lovely anak. Anya tibag ang tatang. Puno ka di tinadamag ko. Ay nawaw. Anya tinadamag mo tatang. Ibagbagam ka no, mga 25 mo lang. Ha? Agdindinamag, hindi to'y barangay tayo nga gululbog ka. Asino mo tinakadamagan yung itikas na tatang? Awan mo't Facebook yun? Nasa lunsod mo lang ni kasinsin mo nga Albert, hindi birthday. Sang kulangan ay bagaking ka. Anya? Amo manakaw, sana nasaya at nga gululbog ka. Ha? Talaga makangag ka, nukas talang ti arabid mo. Ibaga na pa'y na feeling ubing kay ti social media. Oh, lovely. Ada ka di masapul mo? Ay nawaw. Agin di mo kapay lang mat di tama ng Juliet. Nasakit ka di tinakam mo kanya. Saan ba't nga bin amasapul nga comment kay tikas dya iti post ko? Papansin ka mat. Oh, apay. Saan ka di apod no? 28 mon? Apay ayaman nakibiyang kalaunay. Amom lovely. Saan anasaya at nga ulbod ka? Iti social media pa'y mat. Isungarod mati kayat ko. Anya ko matibibiyang mo. Ay na, luk-lukom la ang tabagbagim. Sa maysa, saan la ang asyak tinakadlaw iti dayjay a post mo. Uray dagiti kabaranggayan tayo. Mas daaw dan. Agasam nga ita ibagam at 25 mau uray saan mat gayam. Dayta ti paglaingan nyo, ti makibiyang iti biyag ti sabali a tao. Lukas tala ang ti aramid mo, no nalaing kang agulbod ay awan na. Ada talaga ti manggagmaw. Kentap no ibagakken ka, saan anak kababaen no 28 maun. Tinakababaen, kat no agul-ulbod ka, tapno laang agrup-rupa ka nga ubing pay. Nasalaw ko ni Lovely di tadalan itay. Dito'y ayan mo ka di tinaggapuan naman ng Juliet. Wan, kasta unay ti unget na. Naimbag man ta saan na ka nga impungot. Saan matkit day? Nangagkumatlaan nga iso ti pagsasaritaan dagiti marites dita waiting shed itay. Ag dinamag nga rudan, dito'y barangay tayo ti kasta nga aramid na. Feeling 25, uray 28 nan. Anya nga tati maalan ano agulbod iti social media. Bagi na lang at iluklok ko na iti kasta nga raramidan na. Naimbag kumama no di nasakitan ti may bagakan kwa na. Imbis a pagnakman na kuma. Sa di nung tinagampam kasinsin. May saka mat albay. Ay nawaw, anyan napasama kaya kasinsin. Adan sama nakaapam dita. Di nakpakibibiyangan. Mabalin ka di. Anya, Maan-ano ko maayan no ibagak at 25 ko lang. amom kasinsin. Saan mo't anak kababain no ibagam ti pudno nga edad mo? Isungarag mo ti kayat ko. Narigat ti kasta kasinsin. Mano atawangan ng tinapalabas. Ngam saan mo't tin ananayinayunan ti tawan mo? No siyak ti sika, i-edit mo nga minin day post mo. Iti anya kumaga po? Ay na, ado dagiti kalugaran tayo ang makakita kasinsin. Mas daw pa yung didagduma. Tanya kumaga po nga agulbud ka pa ilang. Makapasuron dagita ang kalugaran tayo. Man ano nga min ayan no, i-delete mo. Non yaman dita nga impos mo. Ay na, siyak lang ti mauma. I-block ko amin idan. Ulitig man saan alasaya at nga gululbog kay ti Facebook. Para tawon laag. 25 nga rod mati kayat ko, tatang. Ay nawaw, lok-lok kum lang tabagay manak ka. Adda talaga ti may pagadag iti kalugaran tayo no kastalaan. Panunutan da, nanya ti kayat da panunutan? Yakam mo, nandiyo ti kingkinan mo. Awamutan dang gamasaw.
yung post ni Melissa akalugaran tayo, Manang Juliet? Anya ti in-post na Vivian ading ko. Sigurado ani lovely ti patamaan na iti daytoy a post na, Manang. Anya ti in-post na aya. Ti kalugaran tayo kanu a feeling ubing iti Facebook. Anya? Una yun ti kasta mapaspasamak. No apay nga minamasapol nga agulbod day dya alabli Karkaro agumura kada tayo makita na dayjay a post. Binagaakmat ten ide asan amasapol nga agulbod. Ngam awan to madenggen na. Anya nga ita. Isupay kit din ti pagsasaritaan dagiti marites dito'y lugar tayaw. Karaman ta, Manang. Isumot ti pagsarsaritaan tano kasta nga umayak dito'y balayo. Ay, gagangay na Agsagana day tamili sa kanya. Sigurado nagtutulag tutulag dagita kaaruba tapno ibasdak. Ay na, no saan ko mga minakas kay tinaramin mo, diyawang ko matimangagmaw. Anya ngay, pudno matibag mga da feeling ubing ka tipis mo. May sa kayo matatang? Man ano nga min, ay ano, ipos mo ti husto nga edad mo, lovely anak ko. Jack nga rod kaya tatang. Nakababain. Gaya nga min ti kasta. Talo at awanan tinapalabas, nga may baga 25 mo pa lang. Anya langan ti panunutan dagiti Facebook friends ko tatang. Saan mo't a big deal? No 28 mo na anak ko. Ulit ang manan. Saan na nakababain? No 28 mo. Tinakababain. Kat mapamu ibaga at 25 mo. Uray saan man? Ay nawa. In-edit magaya man nila ti Facebook post na Vivian. Wan, idi pa'y rabi Manang Juliet. 28 matanting kargana. Nasaya at ano na amiris na tibidot na. Ngamin, isumot lang ang tinakababain iti imatang dagiti tattao, amakaam mo iti husto nga edad na. Pudno launa ay ading ko. Iso asyak, oray 45 kon. I-post ko na ta. Amin tayo magkabumakit. Husto ka, Manang Juliet. Aguray ka. Nene, insamat labli ti sumungad. Ayun nga, paiso. Anya nga tati umay ibagaday ta ang tao. Anya ti masapol mo, lable. Among ko imayak ta kayat ko ti dumawat iti pamakawan niyo. Pasensya kayon pinagsasawan kayo idi. Okay lang. Gusto kayo. Sana masapol nga gulbudak. Tapno lang ang grup-rupa nga ubingak iti matang da iti Facebook friends ko. Saan mo't nga binanakababain no i-post mo ti husto nga edad mo, lable. Tinakababain kat ti agulbud ka. Kastamat lang tinakunan ni tatang kanya. Nasaya at mata nakaamiris kan. Barang sumardeng matanda giti kalugaran tayo amang imarmarites kan ka. Basol ko matlang. Mapayakas di ti reaksyon da. Saan ko matida mapabasol ta nagulbuda? Santon maulit ti kasdyan ngay naramid ko. Ay rumbang laag, lable. Agtugaw ka pa kinitag kapitayaw. Ay, nawaw! Di mo ibain ti husto nga edad mo. Taamin tayo kat lumaklakay kan bumakbaket. Kang runaan iti amin, di ka agulbod. Tasikan tumatlaang tinakababain. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahil to'y laang
Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, nawaw, naggana sa nabiyag, Rudy. Siyak man ang tinakita yung nanang. Pangasayaw, tadidak man ang umay sermonan. Kasano adi kasirmonan? Kat adda ka manan dito'y anak ka si Kawel, Don Rudy. Ay nawaw, nagmayatan na denggan. Don Rudy ko naman. Maminsan man pa nanang. Naku, apa yung kistong kayo nga eh. Eng kakatulungan di asawam nga agdalos iti parangan yaw. Saan aday ta nakasik Kawel ka dita kasla dababaw na. Masadutat na nagpudot. Diyak kaya't yung umisit. Ay nawaw, anwam tinapo daw ako del, no awan mo't isa ang mau aber. Kasanon tulangan ti biyagyaw, inton at danton anak yo kini Eden. Anyan to nga iti kananda, root. Ninanang mo't, apay kaldeng amangan tiro out. Dayta ka nga raw, ti kayat ko asawan. Anyan to nga iti kananda, no di ka mo't agtrabaho ita. Apay, di ka makagets, Rudy! Pag-asa man, adaman mo't baro alugan yan manang tina. Wuna, imbagla nga pang arkila. Isupay ang mainayon iti income may kanimanong mo. Ay nawaw, sana all. Agsapol kamat ngaminan iti panggadam, iti kasta, agsweldo kamat iti binulan. Agurnong ka, tapno makagatang kamat iti lugan mo. Imbaglaang nga ibiyahem. Dakdakkel ti kita ngam iti tricycle nga iman manihom ita. Awan mo't nga rod masapula ka trabaho. Sa anak mo ta, qualified ka lang iti birbirukan da requirements. Ay kat di ka ngamin maawanan iti namna maaading ko. Kunada nga rudan, try until you succeed. Di ko naman kaya ka, try until you die. Ay nawaw, puro kamat ngamin negative ading ko. Dapat always think positive. Naglaka kamat ngamin ang maupay. Talaga ang awan aasin swam no kastala ang Rudy. Naimbag ka pa yung mga Robert? Anya manan ayati ibagbagam litaan na imbag, si Rudy. Una ta, nagado ti lugan mo. Nagdakkel ti balay mo. Malaksit iti dayta, nagado pa iti negosyom. Sigurado nga do mati kwartam. Isa kunak na imbag ka pa ay katwil at nagagitak ngagtrabaho. Amok ti aginot, isa nakaurnungak. Noan niya ti adakan niya kita, gapuday ta iti panagsalukag ko. Sana all, Mang Robert. Kukwaklat ti mapapal. Ngamin, awan mo't mabalbalin ka. Nanumuak lang amin na tao. Amom, Rodi. Barig-rigat kami matidi. May saklang met nga ordinaryo at tao. Ang kunak iti panunot ko, jak ipanubos sa lumakayak akastilan tibiyag ko. Iso nagtrabaho ak, aging ga nakaurnungak. Nang rugi ak lang met kat iti basita negosyo. Aging ga animakal. Isuron ak manmat, Mang Robert. Isuron ti sekreto. Adamot lang ka adumiskarte. Tano awan ti diskarte. Awan ba't lang serbina, Rudy? Ay, Unay daytan asen na ay mo, Rudy. Saan amakali gapo iti kinaunag na. ha? Wan nga rod, bakit? Naunag ka talaga. Apay, anyamanan ayati sen na ayam, Rudy. Kita mo to'y post ni Pari Dante. Madam ang ipapaaramid na tibalay na. Dapat insam doon na kan bayaw lari at dada iti Hong Kong. Nagturda nga agasawa. Ay nawaw, sana all. Ay kat kukamlatan ati umapapal, tadi kamat agsapol iti panggadam. Mangnamnama kamat latan, iti mabirbiro ka magpaspasada iti tricycle. Manumit lang ngay dayta, kurang tay akanun ta. Ay, wan nga rod Makaumamat ti kastyabiyag. Ay nawaw, aggagat ka ngamin Rudy.
Anya pala nga klase ti panaggagat ay ti kasapulam bakit? Naggagitak mo ti kunak. Ay nawaw, no nagagat ka, saan ka kumaama bakante dito'y balay? No kastang awan biyahem, agbiro ka iti mabalin mong aramidan. Saan aday talaang agililad, ag Facebook, kan ag siksik kawil jar aramidam. Makapasadot mo't nga rod bakit? Tay kumamot kwarta ti mang sapol kada tao. Saan ada tao akan ayon tagsapsapol iti kwarta? Ay nawaw, hoy Rudy, awan ti isi manian niya. No day ta kumapanagtugtugaw kan panagar-arapaap mo dita kat napan ka nagtrabaho, dinasaysaya at kuma, tadapay kwartam, Rudy. Nanang? Apay, Rudy, anya ti masapul mau, Kwa, umaya ko bumulod iti kwartayo nanang. manaw ti buludam. Uray 300,000 ko Ay nawaw, dinakman paglulukwan na kasta, Rudy. Saan na ka mang lukloko nanang? Pudno ti ibagbagag. Amo maya nga dakasta kadakkel a kwartami kin ni tatang mau. Ha? Ay, kimpadas ko lang ba't ananang? Lungay adda. Ha? Awan kwartami akasta. Kunak ano gasot lang ti balor ti bulbuludam. Iso adi na magkunumanaw. Saan ta riniremot gayam? Apay, pangan anwam ay ti kasta kadakkel agatad. Pang negosyo nanang. Anya kumangay a negosyo da ita. Pang down ko kumay ti van. Van? O nanang. Mangalak iti van tayo ti ibiyahe. Dakdakkel ngamin ti kita no iso ti maneho. Nang rona no arkila. Ay katagurnong kapaya iti kwartam apang down mau. Awan namat nga rod maururnong nanang. Utang atap no mabibiit. Aday ta ka manon, Rudy. Di kan tumo ngamin agkagag. Di kayat mo kat jay panglakaan amin. Ha? Awan ano kasta? Lugi negosyaw. Ay nawaw, nangalaam nga iti kwarta a pinagdown mo tapno makaala ka iti fan, Rudy. Inutang ko, bakit? Anya? Uy, di ka madanagan. Tasyak ni mang bayad iti dayay. Saan si ka? Ay katrumbang nalaang asika tasika ka nga rod timutang. Iso nga rod, di kunak, bakit? Masapol nga agdubli kayod ka Ngam dubli-dubli mo't ti utang mo. Hulugam sapay mo day taavan iti binulan. Uwan, bakit? 25,000 ti binulan ahulog na. Ay nawaw, pangalaam nga iti kasta agatad, Rudy. Ay, katagbiyahe aka. Ipaarkilak, tapno kumita. Manumot lang nga dita 25,000. Nalaka lang nga mabirukan na ita, bakit? Basta nagagit ka nga agbiyahe. Ay kat gagatam nga rod alakay. Masapol nga awan oras asayangam. Wen ka di bakit? Danag mo na ya. Siyak ti makaam mo. Mayat na ito ang negosyo. Agpaarkila iti van. Nimot na naibing ti agururay iti igit ti kalsada. Sardingak man. Nanaibing, sa tino ti papanam, Ijay ile, baraw, si Kangay. lumugan kayo nana. Agpaili akmot laeng. At ang amin arkilak ita. Sana sapa akmot tarimuar. Ay nawaw, ay nagswerte akman tayo. Pakilugan akman nga raw, baraw. Huwag na na. Ay na, agyaman akbarok Nagbayag mat nga ti tricycle lumaabas. Itayak pa nga agururay. Masadot da pa'y siguro ang masapa na na. Nangruna kat kastoy ti panawon ita. Agarang ti arbes. Nalambin. Makapasadot ti agpasada ti tricycle ta. Mabasada no kwa. Iwan nga ron Nalulam nga agpaisaw. At ang amin bagyaw iso akastaw Imbaglaan at natsambaan ka baraw. Ayun nga rin na na. May mayat ilogan nga ibiyahe. Ta saan ka mabasa? Aywan at ano pa'y ti may lugan na kunam. Ayun na. Agawid ka din, Manang Nora. Wan Rudy. Makigiddan kayo kanya ko, Manang. Agawid ak mo tayo. Ay, wan man nga rod ading ko. Apag gusto, ano ti awit ko.
Nalawa sama jalugan mo, apang ikarga, kadagiti karga. Ay, kit mo naman ang talaga nalawa. Oh, sa dino tayo ti kargam, tay karga kon. Ay, dayjay man ada iti pwesto ni Nana Ibing. Amin ka di tinakapundo iti mismo kalsada manang. Wan, kukwak amin dayjay. Mabitla nga raw, tamapan ko ala ay. Rudy. Rudy. Agriing ka ditan aldaw. Di mat ko nang adar kilam ita. Ay, oo na. Alam nasapan-sapay mo't bakit? Masadotak pa yung bumangon. Ay. Di kag sadot-sadot, Rudy. Laglagi pam ahulugan day talugan mo. Anya ngay ti pagbayad mo no di ka gagatan ti agbiyahe. Manungaal daw adi ka nagbiyahe. Ita, sadotang manan ti arkilang. Ay, mapanak Ang gaminton madamdama pa eh. Nasapa pa bakit? Ay naaldawan, Rudy. Nakababain ka dagiti mga arkilakan ka, numaladaw ka. Ang mga nuur-urayan da kan. Ay, waka bandog nga ron ti agbiyahe. Sumakit ti ubod kan sikat. Giripirak pa eh. Ay kat ano taisula ang matipagbiro kam lakay. Agbisinta ano di ka agbiyahe. Ay, wan nga ron Sapay umadanin sa manan ti Juday ti panaghulog mo. Adda ka din na urnong mo. Awan pa nga ron, bakit? Kurang pa na dyan. Ay kat dublem pay ati aggagat lakay. Di ka agkampante. Tadida kat guyudan day talugan mo dita. No di ka makabayan. Ay, tiyak ipalubos, bakit? Dakkel tirigat ko di tafan. Nagut-utang aktap no dalang may down ko. Inal daw to pa yung talo sakta nagduduguyot mo dagiti pasayros ko. Ay katwan nga min nasken laang apagtali na edem ti kinalinis ken kinabang luna. Tapno kayat da ka apagluganan lakay. Kapilitan na. Ala, bumangon ka nga ruden dita Inka mga nun, taagrubwat kan amapan agbiyahe. Aldawon. Ay nawaw. Nagganas kat kaya ba? Tiyaglugan dito ka barbaro avan mo baraw. Ha? Kat una tata. Nakado ka man siguro niti arkilaman ya. Ha? Basit nga rin tata. Medyo kimapsot ti biyahe ita. Sana kasi di namin sa nabulan. Napigsa ti biyahe. Ay, kasta seasonal ang around. Uwan tata. At na iti gundaway ang napigsa. At damat gundaway ang nakapsaw. Ay, talaga kasta baraw. No, ang negosyo ka. Kasla kamot lang makisugsugal. No, maminsan, mangabak ka. No, maminsan, maabak ka. Ha? Uwan tata, gusto ti kinunayaw. Kumusta ngay mo iti panagbiyahe manakaw? Mayat mo't lang ka day, ti ko nam anegosyaw. Medyo kimapsot nga ro di taabulan na. Diyak pa yan makaornong iti panghulog ko. Ay nawaw, kunak man no kunam amayat ti kita dita, nang runa no adda arkila. Una, mayat, hanggang saan ba't nga ro nga inal daw ti arkila. No inal daw kumani, makaorno nga kadagaws. Kano inal daw sa nga day luglugan mo akalugaran tayaw. Manungay ti singsingirom kadakwada. Awan na lang. Libre. Diyak ina singsingiran. Ay nawaw, kaano ka pa'y anagbali naman nagtulong anak ka? Ha? Singirom ida kadidamot makaaway no awan ka mangilugan kadakwada. Agbibiyahe ka nga ron. Di rumbang nala nga agsingir ka iti pamasahid ang agluglugan. Ayun na niya. Apayadyak na panunok ti mga singir kadakwada. Ginangganas kumutlangan tinangiluglugan kadakwada. Ay kat ginangganas damutan at tinagluglugan itilugan mo talibre magayam. Ay nagswertidan ngay. Singirak to man ngagpayso ira nanang. Lakay, adadagiti ka aruba di ta arubayan. Sapsapulan da ka. Ha? Nay, bigbigat. Apay ka no aya bakit?
Makilugan da ka nung agpaili. Ay nawaw. Ay nawaw at talaga, Rudy. Imbaga, numangmang tadamot laang iti pamasahe da. Naitakas nga rod bakit? Di damot mangmangtad. Ay nawaw. Kit ibagam ngamin singiram ida. Nairuwam iti libre. Iso apagaayat damot ti agluglugan kan ka. Umayda pa yun dito'y balay. Wan nga rod. Bayan, tama niya po dita. Agsingirak matan bakit? Nasken lang agsingir ka. Ngamin, saan mat nga agandar tilugan mo no awan gas na? Aggastos ka mat. Iso arumbang laang nga rod nga agsingir ka. Lugi ka ano kasta laang, Rudy. Sakbay nga grubot tayo. Agsingirak pa iti pamasahiyaw. Ha? Ay, unak no libre manen baraw. Ay, huwag nga rod Kunak do libre, iso adimano na kung dito'y balayaw. Ako nga amin, nana, tata. Madimot ano, kanayo na libre. Siyempre, saan mo't ang makataray to'y lugan, no awan panggas na. Ala, di kay ka din agriri. Gusto laang mat ngagsinger ni Rudy. Ngamin, agbiyahe mat piman. Isong agbayad tayon, iti kasta, grubot tayo matan. Sige, man laangan. Ay, mano ay ati pamasahi may baraw. Ikanak iti discount ata na senyora kaon. Ay, wala na. Talaga nga da discount na iti senyor. At ti bayad ko baraw. Senyor na ita. Wala ta. Ato ti sukliyaw. Oh, agyamanak baraw. Ato mo ti suklim na naibing. Ay, agyaman akbaraw. At matibayad ko, Rudy. Keep the change. Ay, nawaw. Agyamanak manang Nora. Kasta ko maamin na pasaheros. Ala, pagandaram kit din tilugan mo, Ruda, itanay aldawan. Sigurado nga anong ti tao ija palingki ita. Ay, wala na. Mabiitan na ito. 4, 5, 6. Nakaormong kan iti pagbayad mo itaabulan na kay. Ay, kurang pa nga rot bakit? Manungay ti kurang na. Kurang pa iti 5,000. Kat, pangalaam ngay iti pang supusok mo. Pampanunutot nga rot no pangalaki ti kurang na. Ay kat agbiyahe ka pa'y Total, manupay mat nga aldaw ti palabsan, sakbay ti Judy. Wan nga rot. Anda na pinpintas na napanunot ko bakit? Anya ngay day talakay. Basta. Isagana man kit ti pagbanok. Anda papanak. Agdi ko sa klabi. Hey, si Kamat Rudy Barok. Umunag ka Kwa, saan na? Mabiitak lang mat. Sa anak ngagbayag. Anya aya ti gagaram Barok. Umayak ko maagsingir na. Anya ti singiram Barok. Umay ko singirin, ti panangiluglugan ko idi kada kayo. Ay nawaw. Singiram ti panangilugan mo idi kanya. Kunam Rudy? Wala na. Di kayag danag, ta saan lang matanda kayo ti umay ko singirin. Ha? Amin kayo ngayon luglugan ko idi kat singirit. Ay nawaw. Pasensya kayo na. Diyak kumamot ka taramidan ti kastoy. Ang kurang ngamin ti panghulog ko itaabulan. Iso na panunot ko singirin nagitin luglugan ko idi. Ay nawaw. Kung naklakit din no libre na ginjay. Saan matgayam taumay na kami malaang singiran. At dan pagbayad ko bakit? Remor ka laang ngam addan adagos pagbayad mo. Sa dino ngay tinangalaam lakay. Ay, kwa bakit? Napan ko siningir nagitin luglugan ko idi. Ay nawaw. Imbag man, ta na iturad mo nga inaramid ti kasta, Rudy. Wala, inturturid ko na talaga. Kaysa siyak mati maawanan, talaga pinuskol ko na ti rupak. At least, nasaysayatan na dyan, ngam ti mapanak agtakaw. At damat ga po na, no apaya, siningir ko ida. Wan matkit di ngam arig na kat imbabawim ti panangilibrim kadakwada idi.
Imbag no dida kanto sasawang. Bayaan bagay. Sawon dalat tam ti kayat da sawon. Tinapatag. Addan pagbayad ko. Sana balay? Tayo talangan. Santo na maulit. Igaid kun tiag biyahe. Tapno adda maurnong apaghulog ko. Maamiris mo mat nga taitan, ati negosyo saan basta-basta. Saan aga puta ko nam nga adda negosyo, kat basta sumangpet lang ti kwarta. Nasken nga agsalukag ka, tapno umasenso ka. Uwan bakit? Kat manipod ita. Ikarit naggagata ko. Ay, wow! Nuag negosyo ka saan laeng abasta negosyo. Rumbang na laeng mat abuyugam iti panaggagat ken panagkararag. Ita apanawan, awanen ti easy money. Masapul nga agsalukag ka, tapno mabiyag ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Sa dino tinagapom tatang? Dita barangay Hall Edo anak ko. Apay jay? Napaanak nagpalista Nagpalista? Ay nawaw, di mo ka di amaw. Yan niya tatang. Adda ka no mati iwaras da nga abunaw kinisimilya tinating para ka dagitipada tayo ana apektaran iti bagyaw. Ay kahit nasaya at matngarot ano kasta tatang? Kung naglaki, di no nagpalista ka. Saan pa'y tatang? Yang mo't among ang dagayam di kasta. Agawa am ti mapan, parang mainayon tinagan mo iti listaan dagiti makaawat. Wan man tatang. Mapanak to kalpasan ti panagdalos ko. Sa dino ti papanami edo lakay. Mapanak lang dita barangay hall linda bakay. Mapanak man mo't agpalista. Nadakamat nga minitatang itay limabas. Nga dakano ti iwaras ti barangay Asimilya kinabuno. Katagiti na apektaran iti bagyaw. Ay nawaw. Adda ngam amangan no saan kan tumanen ama ikan lakay. Sayang laeng ti bannog mo. Padasin lat da bakay. Napiktaran tayo mo't iti bagyaw. Wen ngam amangan no dagiti kakabagyan dan tumanen ti ikanda. Kas na ko nakita yun. Padasin talat tabakay. Amangan no maasyan damot katata. Oho, dagita pay laeng mati kunam. Kaslasaan dan tupay ang makarik na. Mapanak lat tabakay. Isupay man no at dati maitid dang abuno. Ure basit lang. Tani, nanginamot ti abuno ken similya tinatan. Sa dino ti papanan ni Pare Edo, Marilinda, nakitak alimabas inay. Mapan ka no agpalista ija barangay hall, Mari Kunching. Aywan, adda iwaras da nga abono kun similya tinateng. Naimbag ko naman, no mapagasatan kami mat kanila kay ko ang makaawat, Mare. Dayta, ti saan tayo asigurado, Mare. Amuyo matan ti style dayta a Kapitana Gladys. Nakunampay, Mare. Aging ka siguro ita, nasakit tinakam na iti sityo tayo, tanaabak ngamin ditoy. Oray pa. Saan arason dayta, tapno saan da tayo apagserbyan. Nagkapitan pa'y lang arod, no kastamo laang. Saan tayo mat nga amo, no anya mat ti adda ka panunutan dayjay a tao, Mare. Nakitam ka di ti listahan nga impose day ti barangay Edo lakay. Kita man, nadatinagan tayo iti listahan na kiti makaawat. Anya kumapay ngay, awan manen Apay ngay. Ay no,
Idi pa nga ibagbagakken ka nga alanganan ang mapilita. Ngam di naktumang ngamin patpat dyan. Ni tatangay, adda ka di tinagan na? Awan mo't laeng. Manmano tayo ang napili dito'y sityo tayo. Kadwan kita gaamyanan. Ne, sa urmat ano kasta ti aramiden da kapitana? Sa ora talaga. Kastoy la kanayunan. Tunggal adda ayuda. Sityo tayo akanayon ti last priority. Sayang lang gam ti banog anapan nagpalista no kastamat lang bakit? Ano santan ti gumatang lakay? Wala na, anyang arod nga. Si Kama Gayam, Edo anak ko. Kanya ti aramidam dito balay. Kahit kailangan makasarita tatang, ay makasalagdardaras kayo may. Mapaanak dito barangay hall. I-release dati si Milya kan abono itasan ka day. Wen, iso na lang tawan mo tinagan yung tilistahan na kiti makaawa tatang. Ay, yawaw. Kasano na pasamak day ta? Kit nagpalistaak, Mike. Nusyak tita kayo, saan kayo namapan tatang? Sayang lang ti banogyo. Kasano pa yun day ta? Sa pa'y iso day jay tinamnamahat nga imulak manay. Gumatang tayo tulat ng tatang. Awang mo ti maaramidan tayo. No saan da tayo nga ikan? Ay, sayang. Di balin na tatang. Di balin asaan tayo makaawat iti ayuda. Basta agswerte tayo latta kuma. Agpailakin ton bigat. Mapanak gumatang iti imulami. Igatangan kay tulatan. Nakamisuot ka mat nga imay, Marilinda. Ay, gusto ti atap ko, Mari Kunching. Saan kami manan ang makaawat iti ayuda ita? Lukas na, adagaya man listaan. Wen, adda. Naimbagkan ka, tadanagan mo, Mare. Pudno, Mare. Wen, adda tinagan mo iti listaan nga inpost ti barangay hall. Da kami ti awan. Apay ka no. Ay, jak man amo, Mare. Mas daawak. Tajay da dumaasaan mo't nga gargarden. Isuda pa iti addanagan na iti listan ti makaawat iti similya ken abono. Da kami nga aggarden ti pagbiyagan na. Saan kampay mo ta mapagasatan? Oo na yan. Apay mat nga ikanda dagiti saan nga aggargarden. Day tangarod, Mare. An-anuan da nga tangay ti maawat da. Katawang mag-garden da. Agpaila kita halinda bakit? Anya ti aramidam ijay. Mapanag gumatang iti imula ta. Awang magganti namnamaan ta. Ay una, nasaysaya at pailakay. Paunay mo't dagitang opisyal. Datayo mismo agarden ti pagbibiyagan na. Awan ti maawat tayo. Ay, sayang nga rod. No saan matlang amay mula dagiti inwaras na. Barang makita ni Kapitana ti kamaling nga inaramid da. Anya nga tatiin kastada ang nagpili. No asino siguro ti amamuda. Agam, anya kay nga rod. Awan ti maaramidan tayo. Ala, agsagana kakit din no agpaili ka. Tapno saan ka marabyan. Wan bakit? Irwar mo mutan ti kwarta nga igatang ko. Adon samot ng tigumurakan ka, Kapitana. Ay, nawaw. Apay ka no. Gaputa saan daan nakaawat iti ayuda. Ay, niya ko matipagsakitan tinakam da. Kat saan damat adi surfing. Agreklamo dagiti gardinero asaan anaikan, Kapitana. Nasakit tinakam da, taawan tinaawat da. Ngam dagiti daddo maakalugaran tayo nga awan met ti garden da. Isuda pa'y tinakaawat. Ay, kat kasta talaga. Swerte da. Anya? Mabalin ka di, Kunching. Sana kumkonforme ti salsalod sodam tabisyak. Kas makita mat, ado ti kliyente. Sa maysa, nalpasan da ita. Naiwaras min amin nga ayuda idi pa'y kalman. Ibagbagak na ang mat, Kapitana. Di kay agungat Indanon ko laang tinangag ko tapno aware kayo. Ada ka matgaya man lakay. Agkapi ka de. Saan pa'y bakit? Anyat na pasamak. Apay akasta tilangam. Kastoy kamin bakit? At dati nakaluga na ka-beneficiary iti naiwaras nga ayuda iti kalman. Kat, Ilaklako da ti ayuda anaawat da. Diya daduma, ije parataan. Timot daduma, ije sentro. anya?
Sayang mat, no sanda gayam nga imula. Saan damat kami nga gargar din? Di ila ako da, tapno adda ti pagkwartaan da. Sanda mat gayam makasapulan. Sa apela ko ma, tadda ti mangidanon kan kapitana. Barang makaamiris mo't day tatao. Istoryal to man ka ni Mari Kunching tinakitam lakay. Isunto ti mangidanon ka ni Kapitana. Close kayo ka ni Kapitana. Saan ka di Mari Kunching? Apay ana sa ludsod mo, Marilinda. Wen tada nakita nila kay ko idikalman di nagpailay. Anya tinakita na, Maray. Ilakla ko kanumat dagiti daduma ka barangayan tayo ti similya ken abuno anaawat da. Anya? Masigurado ka dagiti naikan nga awan met garden na tinangaramid iti kasta mare. Ay, nasken amaamuan ni Kapitana ti may papan iti day taabanag, Marilinda. Idanon mo tuman ken kuana mare. Saan dagaya makasapulan day nga ayuda tay laklako damat. Sige, ibagak tuken kwa na no lumabas manen iti paraangan me, Mare. Pudno ka di tinadamag ko. Daw anak ko. No may papanday tayo ti similya ken abono, mainla ko dagiti kalugaran tayo anakaawat. Husto tinadamag yo tatang. Anya? Ket no nakita nga ilakla ko dagiti naawat nga ayuda iti paradahan. Yetad duma, iti sentro. Ay nawaw. Pinagbalinda mo tin a negosyo. Kasano nga gamin tatang? Kamali tinaging warasan da kapitana. Agasum nga, taurasan agar dinero ket nakaawat lattay iti ayuda. Day tatiriga na. Isasan nga epektibo dagiti programa ti gobyerno no maminsan. Tasabali mo tagnumnuman. Saan ang mausar tinakaiplanwan na? Putnulaw na data tatang. Wingayam, nakagatang kakadan iti similya. Wan tatang, isutin niyag ko. Agraman ti pawityo. Adamat tayo. Si kamot gayam ti lumabas, Kapitana. Mabiit man laang taddat ibagak. Agawaam tagdardara sa kunching. Nadamag yu ka din, nga inla ko dagiti beneficiaries yo ti similya ken abono anaawat da. Sino ba tinakadamagam iti daita? Nakitam ka di mismo? At dati nakakita, Kapitana. Ayawanan imbes a maimula dagitay, inla ko dakit din. Ay, katbayan nyo ida. Kukwada nga ron daita. Iso damatan ati makaamo no anya ti kayat da apangusaran. Wen angam sayang mat dagitay, Kapitana. Imbes a maimula ko ma. Di ka ngamin man nakibiyang konchita. Makarengreng dagita reklamom. Awan Addan to ti maibaga dagiti kabarangayan tayo a farmers, numaamuan da ti kasdeng nga inaramid dagiti inik kanyo. Tinapatag, naiwaras men day nga ayuda. Saan me akinurakot? Saan nyo akinurakot? Ngam kam malimot tinangiwarasan nyo, Kapitana. Isubli kun to'y binulod ko at timba Mari Kunching. Agyaman ak Awan anyaman na, Marilinda. Ay wan gayam. Nakasaritam ka din ni Kapitana Mare. Un Mare, indanon ko kankwa na ti may papan itinakita nila kay mo. Ngam iti kasjay asungbat na. Madlaw nga awan bibiyang na. Ay nawaw. Saan anasaya ti kasta mapaspasamak Mare? Kasalungay nga rod nga umasinso ti barangay no kastalaang. Anya nga tanong mapanlaangan ni Pare Edo ije barangay hall. Isulaangan ti mang istorya itinakita na. Ang mga nuagbutan ni Kapitana. Jak masigurado no kayat natin maman. Ngam padasag akasarita Mare. No agul ulimak tayo ngamin, Mare. Sigurado asaan da abaliwan ti kasta nga aramid na. Ang mga no panunutin da nga uto-uto tayo. Wano kabuteng tayo idang. Sige, kasaritak to nila kay ko Mare. Anya ter aramidam dito'y barangay hall, sika, Edo? At dati report ko, Kapitana. Anya day jay. Amuyo ka di tinaramid dagiti inik kanyo iti libreng abono ken similya. Anyat kayat mo asawan. Nakita nga ilakla ko da paradahan, Kapitana. Kasano ngamin? Ora awan ti garden na, inik kanyo. Swerte da.
Una, ngamsan mo't anasaya ti kasya kapitana. Da kami agar din ti pagbibiyagan na ti saan anaikan. Better luck next time, ah. Na, takastapay lang ti sungbat yung kapitana. Apay, anya ti aramidam. Sana siyak ti bot-bot ngam, edo. No saan pa mabaliwan ti kastang aramid yo? Ag-report kami ni di munisipyo. Oh, napurot matiolom, kapitana. Marurodak iti dayjay nga, edo. Husto mat, tinaybaga na, kapitana. Na, takas tapay lang mati bagam, dodong. Anya ti kayat mo asawan. Jaka mo ter aramida. Sana kasta, kapitana. Ngam kamali tayo piman na jay. Nagitilang kumaadda ti pagmulaan na tinikan tayo iti similya kinabuno. Ay, agsardang kaman si ka, dodong. Oray siya, kapitana. Adda tinakita ka mangilaklako iti naawat ng ayuda. Panagkunak, kat panawanan, tapno agbalin tayong istrikto. Iti kasta, kat dumanon titulong ka iti pudno agkasapulan. Saan kat akong kompormila ditan? Oh, kumusta lakay? Nakapagsarita kayo matlaan ka ni Kapitana? Juan, nakapagsalita kami bakit? Iso na lang ta saan matadumngag. Obserbaran tayo pa'y lakay. No sa anak lang ama kong konsensya. Iti munisipyo ti pagreportak. Ikan tayo pa iti gundaway, lakay. Kat dumadi ti panagsasauna itay bakit? Nakigtot siguro iti imbagam Ngam sigurado ang mabutang matlaang dayjay ang may report iti munisipyo. Sa pa'y istrikto ni Mayor no may papan iti kakastabanag. Bara nga, nung baliwan dati kastang aramid da. San lang at tayo tagrekreklamo iti kastang mapaspasama. Agraman dat duma ka baranggayan. Agreklamo damot tayo. I-review man day ti alistahan, dodong. Listan! At damanan ti maiwaras nga appliances para kadagiti mothers dito'y lugar tayo, analay nga agdayet. Ti kayat ko kat ag-survey ka. Ha? Agpatulong ka pailaang kadagiti padam akagawad, tadyak mat masango. Ti kayat ko kat pilyan nyo anasaya at dagiti maikan, tapno saanan ama ulit tinapasama. Ay nawaw, nagbutang kayong sabat itimbaga ni Edo iti naminsan ngal daw, kapitana. Naamiris ko ahusto tinakuna ni Edo. Sayang ti pundo no saan ama usar anasaya. O sige, kapitana. Dakamen ti makaamoy ti paparamid yo. Siguraduan mi, a deserving ti mapili, tapno awanan ti riri. Ay, nawaw! Usarin yo anasaya at tipundo ang maaawat yo. Itadyo kadagiti deserving ang makaawat. Iti kasta, maliklikan tiriri. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.